Hello, ajisde tedi khwa yu Lisu Times ko bi khwa bi be flango. Nyinga mi leshe do shi chama ge flango golinye do shi de ꓪꓬ-ꓪ-ꓪ. Ngawnyinyi dushina ni ule mek kwa memame chutsitiyo sheu bi bamado chama gflango golinyi ꓪꓬ-ꓪ. Nyidin tsinyi ko sahaman tsishinyete miaudi lopepa tikwa jwama ule kakwa me bule kulasinyi memame nye chutsitiyo sheu bi duzulalo. Memame sahayu tizude KNUB PDF votale kusinyi bule kotena ni chutsitiyo busi sinyi lacho ꓫꓻ𝓬 shawaliyo bi balo. Bukwa lu nyatana ni jago kwa shimwali ꓪꓬ mwanga. Temari matse ꓫꓻ𝓬 mi ꓪꓬ tile mugitalo. Ngao gukwa bule kwa mana ni amine ne ko jikwa bi mukh li jikwa cheti nyishi shibule kwa lo bi duzulalo. Guma pedo me kujwama jago guti tudena ni pashe vu ma yunama nganye majinama juga gitalo. Ngawdi mari matsa mu dushi leshe chama gflango mujina kwa lacho mu sunye modu tihi hote jiu bi bamadu ngami chama gflango nyitun sunye ko sahaman seshinyete shetapro Japan jago kwa lacho mu sunye modu tihi de hote jiu bi duzulalo ngawu ko modu hote jama modu naba modu yimina ni Honda Fit GE6 tishima ngasunye modu naba na ni YGN 5A/6911 ngalo Gorinye mudu di mama kwa I kukwana ni mabudi nganye mudu shilema license di ma aji bajianye chupevu de khwajala nama phone number ngami gutalo phone number na ni yigu koshi ngwa chuchu yigu ngwa chungwa ngalo bi mudu sipakwa bi gutalo gorinye mujina kwa ngami mudu koso honso laso akh mialatialo